ese nyanda ese ntazindi mboga zihari tazende ibishimbo nta kibazo bazotsaga basaka mbura umwanya wo kugenda nyanda ndakwiyamye kandi ndakwiyamye ubimenye cyane je singana na urumva kagore kumururumba no ntazi imbabazi ni gute inyama dore ubona kandi imitima muyikura kwa nyoko umushitsi utubwiye ngo agiye kwiyosara agarutse yamagenda kumbi ni bya bishimbo ngo atugaburiye biragaze nizo vyisa nyine mutsa muri konga za kinyama kanga rero ngo kanga azazijya girago cyawo garaje nje kumuramutsa namara wegenda kandi giso yabonye ziranyama yazibonye ndabaha ibishimbo bizira amata iso turamubikira inyama araziga umushitsi namba agenda namba reje mu gitondo turavuka dushongereza girago cyaje kuramutsa kizera ngwarara musigare guteka nimara kumuramutsa ndazana gasanzwe kuzanishimo kwa mayini nimba bigaze wamuzana gusushusha iso ntabaza ndafite uko mubeshi iyo ngiyo gende urebe kandi kuramutsa umushitsi abashitsi nabo baza babona ibishimbo baza mabana ngoza kuturamutsa kubera ko twatetse inyama umva bana tazaje kandi iso navuga urabona ko azayiharaza mu musangi tuvu wamuvuga ngo yansangira na mama afise basangira n'abashitsi kubera n'umuziki reka mbaze nose zani sani uyunguye je kuzariza ibishimbo mfite inka zanje mu muzinga harimo umushitsi ni sawa yego ni sawa mumeze neza yego urakomema ni karibi wacu na amahoro amakuru ni meza nkabana ko wakuze mukuru kw'Imana narakuze oyaga mperuka kera weruka kera akoko none warakuze mukuru erega narengana na wa mukobwa hana babereye heza ngo murangana ngo turangana none yari meza ariko musize tumeze neza kabisa igihe kirekire cyane ariko ubundi turakomeye oya ni karibi wacu reka rero mbanze mbarebereye ibyo mufungura ko ndabona unarushe cyane ariko se bari baguhaye amazi woge amazi nanze ndoga se amazi ya hano woga twawe amazi adakonje nta rusizi nta ngaho tugaburira reka mbagaburire ndabona munashonje n'amasara agiye dupfe kukabesha masaka imwe mfitemo cyinshi ukuri habamo inka za muri za zindi inka zigaje ndi mukuru mfitemo inka zigeze kuri 30 kandi nazimusigaye ari inka 5 zigendaga zororoka siko ndarimbi zoga twa jega sinokwama nimara ibintu byose biga ngo name ngurisha inka zose muzima je kanama ngira mukiwabuza inzu igena naguze inonzo nagurisha inka 10 gusa nari narakoze n'umugore akaza dandaza naje nakaza ndandaza inka ngakura inka Tanzania akazambutsa muri Kongira zaru n'inka zijana ikalemi n'Urubumbashi harimo inyungu nyinshi nuko habaye bitariko nturuzi ngahega muzehe karama ibintu nuko byari bimeze ariko vraiment nuko ndashima Imana yampaye imigisha yo isaha yafashwe sari rero tuba wana yambuye se abasaza ni santuzo ko bakonde sacana abasaza ni nka kurya ku mutwe n'ijisho sandizi yambugwa biza bisigana ngahega muzasengera ibiryo ngaho senga mana twese ibiryo gasani waritetse tugiye kubirya bitembe neza sanga cyane fundura data bintu wanyu ushira amasani menshi kuki tworera mwiba kuri hano bani mwivire ntaho gisangiraga n'undi aho gisangira n'undi ngakura mu mutsima ubushaka urose turira mwiba kuri oya ibigaze kugira fate n'amaboko kuramo umutsima uriyongera ta kibazo yese kenera uriyongera ntaka kwatwaye moto oya ye ako nta kibazo uriyongera Ay, no, por acá, por ir.
mpakurira mpakurira yerekere ibyo ni wawe rekera ibyo ni uriyongera rekera ibyo nta kibazo ese nyana nta zindi mboga zihari ibishimbo nta kibazo bazotsaga basakambura umwanya wo kugenda ntabonye ko hazotse hugaye hano nta n'amata se amata mvuye ayino kabisa nje undeke aza kunanira sindimo reka aza twaramenyera naburaga muzese nkajyaga iwacu ruguru sarirega nakunyu ni gake akunyu ni gake hongere cyangwa urajya gute no mwibirega imyunyu ntibayikunda rekeruko nta kibazo abandi nta kundi urihangana wowe nibisanzwe n'ukuri iyo uza kuba wanteguje wenda tuba twashatse ubundi buryo dukora ku kirungwa twahariye ibishimbo by'umubaga bimeze nabi bibona ibishimbo ga nibyo byatunze Saduraka Meshake na Bedenego na Daniel ibishimbo bizobona bijya n'amayingabiri tuzi ko haciye iminsi 10 bagasanga ari bafite imibiri myiza gusumba abandi bana bose biganye bwami imibaga ariko ibishimbo kumva bimeze gute ibishimbo takuno treki zo ko ndumva haryo ninza wagute muze nayo nabaye kuzumva ariko ko numva bitameze neza oya ntako bimeze gusa twabitetse hirya y'ejo kurasa kuvuga se ngo biragaze ntacica umugabo ntakunda ubwo ari bwo arizo gazabonetse ntacu hano hari ibintu bazagira byo gusaka muzehe ntawuzi usohoka igipangu amasoko aba yugaye amabotike aba yugaye ihangane ga nijoro urajya neza oya yekwaga ndarara ntabwo ndara kabisa umuhungu gako ndabona kera yashatse yambuze gute kandi twavuganye ko rara turamushakisha tumubwire none uko bimeze wewe nzobangaruka wari kumubwira yuko uraye hano gukaturamutsa twakubazaga amakuru nkazogutumaga n'isaranga nzogaruka kandi murakoze uramaze nukuri naragwaye uranashaje ga kandi murakoze cyane nukuri nta n'urubavu gufite yeme bacu turariye karabeshe aya nuko dufashe stoma oya ndariye ese nawe urahaze muze rega nariye birahaga muhira gurangiza ukamwa amata ukamukubita akadete ko nkaho mukarere kampamagare b'abana babuye oya turariye mukuri abana baraburya nta kibazo je ndiye nari nanashonje nuko kose je yo nashonje sinza ndya cyane imyaka igeze hano n'ukwica inzara gusa esitomaga y'abasaza se ntibikijamo ibintu byinshi ko umuntu gasaza niko na esitoma isaza cyane eno kambe kuyihagarika sawa uransanga hano abana barira mu gikoni uko usanga yayibonye tumutegereze turebe uriya muturage kuri nayo yamenye ko aragaruka unasanga yakoze amafuta aho hanze usanga hasi abana barakara wagize ngo igihe yinjiye se ntiyabonye wenda wese ahirere iri iruhande ko ni igitangaza ese zariwe n'imbeba cyangwa wenda bazibye zimwe twokeje izindi twakaranze urabona turafite inyama twari tumaze iminsi dusengera inyama ntabwo twicaye muno turarimo wicaye duha inyama twosirima David azamura amaboko kuri aho musa nkaho nyine ufite ushaka tuzihe umushitsi azige kuri aho ngo no gushima cyangwa wenda ni blague aho kinangana na mazari ngiye kubizana tubige umushitsi ari ibi umushitsi wari uwo muturage ajya inyama oya kurakina wenda nirigaro habitera ko ndabonaga uno munsi ari n'umunsi umwe w'ukwezi kwa kane reka ngaruke umutsima bahaye ibishimbo bigaze bihangana kubera umushitsi tuwutaga umunsi tosha umushimbo kakina ntabwo zihari ese ko witonganya nitonganya gute ubonye umushitsi arenze ko uragarura kandi bya bishimbo bigaze watugaburiye wavuze na tuzuga inyama z'isose ngizi inyama zokeje nakuzaniye ese wasubiye ku isoko ubu nyine uzana inyama sibyo naguze kare waziguze sangapi ko tutaziriye n'umushitsi nta mushitsi ujya inyama nta mushitsi ngaburira inyama twatumaze
tuzerutse gihe uranshebeje gusa nta kindi novuga gusebeje he agenda urafata inyama ukaja kuzihisha ubonye umushitsi aje umugwayi ariko uza wumva uri muzima ukukinira azojana amakuru nyabaki indurya bana indurya ngabo baranezanye ngura bana bamwashengera mu karabye kuri ibyo bintu imbere ngaye papa David nimupfundure tujye ibi ni ibiki ukoze ko murazana inyama imbere yanje umushitsi ataziriye niko nyande ko kugira umururumba ndakurahiriye umuhungu wa Mathias jewe ngo kuranzanira inyama inyama zitariye umushitsi ni inyama nyabaki ijyaga ariko uyu ni umururumba nyabaki turi ibishimbo bigaze uzuko ibishimbo ari kugira ngo nuburembo babifatikanyije ukamubwira ngo ni nk'uburembo ibishimbo byari bifite urubondo nguri imbere muri kama ntaza gisogoza nguri imbere nguri ntaza gisogoza ndakaguriri ndakagatuke uyu ni umururumba nyabaki ariko uzobona ibyo isaha yakora ko murabona mwabana umushitsi mfite inzu narubatse mfite imodoka nigute umushitsi yova ruguru akabura inyama nose wari wagiye guhahira nubwo zoba ari nubwo yaba ari inyama je nyisangiye n'umushitsi nza numva umutima yaje kamubwira umunsi mu wanje nico gituma nanabikubwiye aramarigara y'abagore muri mukushaho inzara rigiye kunyikira kumbe wambeshe ngo umurongo ngo wari munini mwari mwakoze kumbe hamwe n'abagore bagenzi bawe nyande ndakwiyamye kandi ndakwiya ubimenye cyane je singana na urumva kagore kumururumba no ntavye imbabazi nigute inyama dore ubona kandi imitima muyikura kwa nyoko nigute imbabazi zike ni umushitsi kinihira twari duherukanye mu 2000 aje kuturamusa uzanye ibishimbo bigaze sinza aho bikuye nimba ari kwicukiro uzanye ibishimbo bifatanye nka kujya kuburembo byatonze neza ko amubwira ngo byatonze ikimi ibishimbo bihaye byamahemera nkizo bafatanye imbabazi nyabaki nose uramushitsi ndasubira kandi nje kumugarura umushitsi utubwiye ngo agiye kwiwesaragarutse yamagenda kumbi ni bya bishimbo watugaburiye byatonze urubo niko sha namwe nuko mumeze je ntabyo imbabazi novuga nose uyu musaza aragenda avuga ngo Imana yaduhaye umugisha turafatisha none kubera iki ushobora kutugaburira ibintu bibishe nka kuriya kandi uzi ko umushitsi yaje azogenda avuga babarira sinzosubira mu nzemba barira ntabwo nzongera bikubera isomo urumva bikubera isomo atari uko aya mata mazoyamena kandi umenye ko tutangana aba bagore bazobuza umuntu ijuru ntabwo nzongera mbabarira ndakubabarira ariko basha uko bimeze bibabera isomo no munsi ibintu ico kurya kitariye nk'umushitsi mumenye ko ntaco kiba kimaze nanje sinokiba nico gutuma zino nyama nzimenye uziko umushitsi adusezerwa agiye kuwese akama agenda ariyo maso nanye mfite kumutuma ruguru inka zanje ziri mu muzinda kwa pasiteri ngo azozindebe azogurisha ikimasa muzobona ifaranga zizobarihira amasomo dore ko mwatangiye umwaka none reba ibintu nyokamo byose bizogenda abana bagenda nawe uje kwitegura kucererwa muri vile ico nje mbabwiye uhereye no munsi nguhaye remarike yanyu ico kurya kitari umushitsi umenye ko ntace tazobi kandi ubutaha ukazosubira kubikora ituzumvikana namuhereye none na nyoka dahari hinjiye umushitsi ni mumugaburire neza mumukorera ikintu cyose cyankenerwa nico cyatumye Imana iduha umugisha kuba muri no hari abantu barara mwibarabara ariko kuno umugisha Imana yaduhaye ko murabyumva nanteye n'umugisha uko muza mukwaza abandi aso kozibana iso yanjye kujya amenya imboga ngira n'isahani yayimenya ndavugwa hehe muri iki gisagara ndavugwa he ariko imbere so nuwo nzosiga nimuzamubona umushitsi muzamubura ahubwo umushitsi agiye neza bimbebe amana wese ndavugwa gute muri iki gisagara we